Его называют последним крымско-татарским энциклопедистом, ученым широкого профиля. Его биография похожа на жизнь многих других подвижников крымско-татарского возрождения первых десятилетий XX века. Он общественный деятель, литератор, художник, каллиграф, педагог Осман Ахчохрахлы. В библиотеке имени Гаспринского в Ахмеджите прошло мероприятие, посвященное 145-летию выдающегося деятеля. Наша задача показать не только тех деятелей, но помимо этого, с кем он работал, что он творил, что он показывал, и какой вклад он внес, и что он оставил после себя. Читальный зал Национальной библиотеки полон гостей. Здесь студенты, журналисты, историки, педагоги и ученые. Для них представили интересные факты из литературной, исследовательской, переводческой деятельности Османа Ахчохрахлы. O gibi alçak gönüllü insan yok idi galiba o zaman bizim aramızda. Onu da herkes yazar. Mesela bir Bulav'da başlayın var da mahalle, bizi yazıcılarına. Bir tarafı var diye Osman Ağa'nın. O kadar şeyler yapar ama diye onlarına nasıl? Onlarına belli etmeye, özünü böyle tanıtmaya hiç aşıkmaz, hiç de onun umurunda olmaz. Alçak gönüllü. Pek alçak gönüllü adam edi. Свои исследования Осман Ахчохрахлы проводил в области крымско-татарского языка и литературы, национальной культуры и печати, истории родовых гербов, памятников в Чуфут-Кале, а также занимался изучением устного народного творчества и расшифровкой старинных рукописей. Ахчохрахлы посвятил свою жизнь сохранению и популяризации культуры и истории крымских татар. Осман Ахчохрахлының Қырым-татар мәдениетіне, тарихіне қошқан исесі gerçekten de бек büyüktür. Çünkü muzey sahasını alsak, tarih sahasını alsak, medeniyet sahasını alsak, her yerde biz böyle onun yapқан işlerinden şimdiki günde de kullanamız ve onun mirasını eğer bir makaleler yazacak olsak, onun yapқан işlerini bu tamgalar hakkında olsun, baştaşlar hakkında, til hakkında bu çeşit türlü tercümeler yaptı. Onun işlerini esaslanıp şimdi yanı işlerde şimdiki günde yapılmakta. Osman Ahçokraklı bizim inteligenciyamız arasında, ilim adamlarımız arasında en korumlulardan birisi yer aldı ve onun ciddi böyle bilgileri, özünün çalışmaları, tetkikatları Kırım için pek büyük fayda verdiler. Hem Ruslar için, hem Kırım Tatarlar için, bütün Kırım için. Çünkü o eski yadigarlıklarını ekspedisiyalarda yürüp tapıp, onlarını asıl nüshalarını okup, транскрипциялар yapıp neşr etti. Вклад Ахчохрахлы огромен не только в научной сфере, но и в литературе. Его труды важны, ценны и актуальны до сих пор.